Le 6 avril, Sophie le jour. Ah oui. Le 6 avril, Sophie le jour. Le 6 avril 1994, il était le jour de perdre. Qui peut raconter mon histoire sans faillir ni trahir? Kuri uyu munsi ngarukamwaka nabyutse nibuka urya munsi. Le 6 avril 1994, u Rwanda rwari rumaze imyaka 4 mu ntambara. Uwo munsi wari nk'iyindi. Icyo gihe twari mu gihirahiro, twari dufite umutekano muke, ariko uwo munsi wari usanzwe. Wari umunsi w'akazi. Narabyutse njya ku kazi. Uwo munsi nari ntegereje ko abagiye mu butumwa bw'amahoro bagaruka bakatubwira icyo batahukanye. Ku mugoroba waho hatashye inkuru mbi. Perezida w'u Rwanda n'uwo bari kumwe w'u Burundi n'abandi bose barishwe. Wahise umunsi w'igihombo kitararangira kandi kitazarangira vuba. Ijoro ryanze gucya. Bwarakeye igihugu gicura imiborogo. Le 7 avril mu gitondo nari nananiwe gusohoka mu nzu. Umuturanyi, umusore twareranywe Kwizera Emmanuel niwe wansohoye mu nzu. Turaganira ku byaraye bibaye. Ntabwo twabiboneye igisubizo. Twari duteze amaso Roni, dore ko Roni yari umuturanyi wacu ku Kicukiro. Nta cyavuyemo. Hakurikiyeho imvura y'amasasu, amarira, imiborogo, agahinda, amahano, ubupfapfa, ubwicanyi. U Rwanda rugira imfubyi, abapfakazi. Ce jour-là, quelle désolation. Ubwo numvise ko inkuru ibaye impamo. Ko amahoro apfuye kandi ko azize abanyarugomo bifuza ubutegetsi batitaye ku bantu. Barapfuye. Perezida Habyarimana Juvenal, Ntaryamira Cyprien, yarapfuye Renzaho Juvenal, na Nsabimana Deogratias, na Dr. Akigeneye. Yarapfuye Bagaragaza Tadeyo, inshuti yanjye personnel. Barapfuye Evode na Liberata. Barapfuye Filipo Twagirayezu n'umuryango we. Barishwe Ntagorama Vedaste n'umuryango we. Yarapfuye Kararangabo wari warahaye inka data. Yarapfuye Ntasinzira n'umuryango we. Yarapfuye Sekayange. Barishwe abarimu n'abandi bazira uko bavutse. Barapfuye baburirwa irengero Muzehe Miri Sefuku n'umuryango we. Yarapfuye Mpengekeze. Barapfuye Bariyanga. Yarapfuye Numviye Abagabo. Yarapfuye Hitayeze Emmanuel, Frederic na Eric. Barapfa. Barapfuye mbakunda kandi sinabaherekeza. Baburira irengero. Yarapfuye Sogokuru Nyirumwami. Yarapfuye data wacu Ntampuhwe. Yarapfuye Masenge Nyiramihanda n'umuryango we wose. Baricwa. Kandi nta mbunda bari bafite. Kuri uyu munsi ndabibuka. Nimumfashe twibuke izi ntwari. Zitari zitwaje intwaro. Ndabibuka. Ndibuka amahoro twari dushonje kugeza uyu munsi tutarabona. Ndamagana urugomo, ndamagana intambara. Ndibuka Nadina, umukobwa w'umwangavu waguye muri Kongo, azize ubwoko bwe. Ndasuhuza Didier musaza we, ugoswe n'agahinda. Je salue son courage parce que yatinyutse kumwibuka. Ubu aramwambaye ku mubiri. Didier yakoresheje tatuwaje ku kaboko ke, ashyira ifoto ya mushiki we Nadine ku kaboko. Nirwo rwibutsa afite ubu ngubu, aramugendana aramwambaye. Niyo cimetière yabonye, niyo monima yabonye. Je m'excuse. Uyu munsi ndibuka Uwemera twiganye muri secondaire. Umwaka w'1994, le 1er janvier yarashyingiwe. Muri avril yaratwite inda y'amezi 4. Umugabo waricwa. Arabyara. Ntabwo azi aho yaguye. Nta nubwo azi uko asobanurira umwana yaratwite icyo gihe. Nyuma y'imyaka 3 yarongeye ararongorwa. Umugabo we nawe yarishwe. Ubwo bapfakaye kabiri, apfakajwe na FPR. Ubu afite abana 2, yagiye abyara abagabo barapfuye. Ari muri Amerika. Ndamusuhuza. Ariko bari mu gihirahiro ko ntabwo afite icyo abwira abana be. Ntamva afite. Nta rwibutso afite. Ndetse nta n'amafoto afite
ku buryo umwe mu bana be iyo amubwira se aramushushanya. Kuri uyu munsi hari benshi bibuka nkanjye, turarira tuzagira abaduhoza. Hari miliyoni z'abanyarwanda zidahozwa, hari abasore n'abana barararubunda, hari udusozi tutahambye, hari imfungwa zitagira ijambo, hari abantu batibukwa, hari abantu bararubunda mu karere k'ibiyaga bigari, hari umuryango FPR na Perezida Paul Kagame bafungiranye amahoro y'abanyarwanda, hari umuryango FPR na Paul Kagame, agatsiko k'abicanyi batubuza kwibuka, batubuza kubaho, bari kubuza amahoro akarere. Nibatange ihumure twibuke, nibatureke turire, nibatange ihumure amahoro ataha iwacu, nibareke dusaranganye amahoro, ndetse dufatanye duhashye za jenoside, abapfuye barukire mu mahoro. Ndarangiriza ku butumwa papa yatanze bwa Noheli, aribwo butumwa bw'amahoro. Isi ibuza amahoro muri iyi minsi, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni ku isi hose. Ibiba ntabwo nabibera ku isi muri iyi minsi, ntabwo nabibasubiramo, mwese murabizi. Nagira ngo uko turi hano twese duharanira amahoro. Ndabasaba ko aba bana bafashe uru rumuri, ababyeyi babo mubatoze gukumbura u Rwanda, niyo mahoro tuzagira. Murakoze.